babukeli emakhaya namhla iMonday lehle nalehlobile ngibonga sibonga kumdali ukuthi usiniketile opportunity ukuthi sibe khona again namhlabeni asicomplain ngako konke sibonga konke lesikutholayo kodwa esikuthola ngakhona ngikosana wakanyoni lo asikhulume podcast la akacetshwayo ekhawashi ingcono namhla ngine-frontman yakhe namhla ngihosta yona la enzaweni yemfana wakhe likazi kanyamazana mina angisazi introduce umuntu because ngidom-introduce kabi mina ngimathi njenge-frontman yangala edladlini yabo but frontman wakhule ngangala kakhulu ne esikhathini esiningi ngibe eJohannesburg. eJohannesburg. Yeah. Okay, ngibani frontman labangamadi kakhulu ngathi introduce wona ngibani wakabani Ngokugama mina ngimafika okamabuza Sibongo. Yeah. Kahle kahle ngathini babo wami ungala eMpumalanga kodwa kahle kahle mina ngidalelwe eJozi. So kwaba ngilendele ukuthi sekutsenze ngibe seJozi kakhulu ngoba make beyaseJozi. Ulenze seJozi. Yeah. Ivele impilo yakho ibhizi. Khulele eJozi. Yeah, esikhathini lesiningi. Yeah. Yeah, take us back Rotman ukukhula kwakho eJozi. On those days. How was your life from kalwa kwakho ukukhula yabo all those experience before ugcina sofika ngala Mpumalanga? No, ngathini nje life yaseJohannesburg cishe ibe rough. Yeah, mangisakhula mina bekuyimpilo le rough. Uyabona lo ukuthi kunema gangster whatsoever, uyabona lo. Yeah. So ngikhule under lona leyo kunema gangster tikolo kungekho right etikolweni uyakubona lo. Yeah. Uliwa kahle kahle ngaleso sikhathi bekunabo bathini lelona bomakhosas. Yeah, kunabo ma-azasim. Yeah, ma-organization la ngama youth esikolweni vele. Thola ukuthi bekuliwa kubangwa yona indzaba ukuthi ente kunalona lo ufuna ukuthi kube nguye. Yabona. Yeah, yabona. So kwaba ngiloko ngafunda khona eJozi ngoba isikolo ngisicale khona eJozi. 1975. Yeah. Kodwa kwathola kuba nezinkinganyana leti bakhona. Ngasuka 1976 ngeta ngala eMpumalanga ngatofunza khona. Yeah. Ngafunza until 1980. Okay. Kuthe ngo-1980 ngaphindela emuva futhi eJohannesburg. Yeah. Ngayichubeka futhi nesikolo. So ngalana bophinza ubuye utofunza futhi ngalana. Yeah. So le tinkinga bet affect ukuthi ungachubeka ufunze ngale lesa sikhathi waphinza wayitanga la eMpumalanga waphinza ubuyele emuva. Ngathini nje yabona wathi mangabe unebatali ukuthi lomnye ungala uyakubona lo. Lesinye isikhathi uthola ukuthi pa ube ngala uyabona. Ngala ngasikhathi pa ube ngala uyakubona lo. Kube ngilobo bekungathi ngaleso sikhathi bekungasithi indzabate ngathini temali o mhlambe ukuthi esikolweni bekungekho right ukuthi ngizaba nje ukuthi time alingala uyakubona lo yabona kusho ukuthi bulona bu rough nani besikolo bucale ngathini nje mase ngifika esecondary ngilapho ngibone khona ukuthi no hayi sekumatima ngoba lapho bese kunato letinto lengikhuluma ngato uma gangster yabona ma comrade uyabona izinto njengaleto. Yeah. And ngaleso sikhathi ngathi it was a must ukuthi ujoin somewhere. Bekungasi must. In fact kufana kusho ukuthi kuya ngawe uyabona ukuthi uyikangakanani mental uyabona. Okay. Yabona. Yeah. Khona ukuthi umuntu uyahluleka ukuthi mela ufuna kube khona abantu yabona ukuze impilo yakhe ibe right. Okay. So now you are part and parcel yinye igang. Angazi ngibe under ma gangster empilweni. Okay. So wa complete khona eJozi. Yeah, nga complete khona eJohannesburg. Yeah.
kodwa wathola ukuthi ngathini angizange ngaphasa kahle i-matric wami eJohannesburg. Yeah. Kwatsensi ngo-89 ngibuye ngitela eMpumalanga ngada ngatofunza la eStindile ngo-89. Yeah. Uyenda futhi grade 12. Grade 12, yeah. Yeah, yeah. Okay. Gcina uphasa kahle. Yeah. So if you compare iMpumalanga leso sikhathi leso neJozi, education yakhona beyinjani? No, ngathi iMpumalanga beyi-right ngaleso sikhathi ngoba ngathini bekungekho rough ngaleyo ndlela. Yeah. Lokuningi ngala eMpumalanga kude after. Uyakubona lo. Yeah. Lokuningi kucale ngale. Donke leti bhelu nani kucale ngale. Uyabona yeah, ngala tite late. Uyakubona yeah. So when you complete grade 12 yakho after completing grade 12 if you went to grade 12 was 2, what was your main goal? Would say after grade 12 ufuna kwenani? Ufuna kufundzela ini? Ufuna kuyimsebentini or what? No, ngathini isifiso sami ngifuna kuba i-civil engineering. Okay. Yeah. Kodwa yathi mawukhula kwafika lapho nje ukuthola kathi angisana interest yesikolo. Uyabona lo. Yeah. 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 Ngangasabi ne-interest nje. After grade 12. Yeah. So mawona interest yini lebi kwena ukuthi ungasabi ne-interest? Kusho ukuthi ngathini the way ngikhule ngabona into ngakhona ngatshela nje ukuthi yathi kufunza ku-right kona ufunze ucedze uhambe uyosebenza kodwa ngakimi ngatshela ukuthi ukusebenza kahle into lengayithandi. Yeah. Yeah, so ukuthi ngiqhubeke ngifunze kanti angeke ngize ngiyosebenza ku-useless. Kahle. Yeah. Or does bosana any alternative ukuthi you can make money without ukuthi uyosebenza kumuntu? Yeah. Yeah. Ngasho njalo. This one come the crime thing and stuff. Yeah. Yeah. So take us back, Krokman. So hlala nabo bana because I don't think wena lento lo on your own boyicabangile uyi1 kumbe ubukela ama movie ngoba kwendekalana. No, yabona isimo lesikhule kuso. Yeah. Okasfan sibando uyakubona lo khona bantu labanalento ukuthi uyena vele kulolame kuko ume kukodwa uyabona. Yeah. Bese kuba khona umuntu lo uthi makabuka abonzi la kwanginje yabona. Yeah. Nami kwabangiloko ukuthi ngithi mangibuka simo nebani lengikhula nabo uyakubona lo. Ngendlela philwa ngakhona. Yeah. Akude umuntu lo ngathi kude mina ngisolako ngathi ngenela mina. Yeah, kude umuntu wangirecruit wathi nona la kungcono la kunemali la kuyaphileka. Ngoba sikhule sikubona lokho. Uyabona lokho. Ubona ukuthi labantu labendi crime na impilo yabo. Uyabona? Yeah. Bese ubuka futhi bani labasebenzako uyibone ukuthi na impilo yabo. Uyabona? Behlukile all together. Uyabona? So when you icala ukuthi naki nyalo singacala ucala njani? Usho cala kwakho usuyacala uyenda lokuthi leyo crime leyo ucala nje ifoni whatsoever nana ngicala kanjalo phela usicala la isigele isikhathi ucala la endladleni ngaleso sikhathi amafoni bangekho bayangekho amafoni tindoda amafoni tindoda danyana yabo i-crime yangaleso sikhathi bengathi mawuthi wendi crime udoba nemali ukuthi ngizaba thethi mofa yeah good mofa yeah so lapho uyakwati drive and stuff no mina ngicale konke lokhu ukudrive kusho ukuthi nala bengihamba napho beba few bebakwati ukudrive uyabona kusho ukuthi konke ukufundzele emgwaqweni yeah so ngifuna kucala ngale first day ucala seniyacala nejuthala kumbe yacala nje jutu sanonyalo ngivile bathi imoto ngeyole nemali ucala njani like ungala eMpumalanga uzoyisejobe eseJohannesburg uzoseJohannesburg yeah because ngisuka eloneni eJohannesburg ngitangala yeah already vele sengilapho uzoyicaleni sengilapho kuleyo mpilo le
yabona. Oh leyo mbili leyo icale usolo usesikoleni. Yeah, ngicala ngisesikoleni. Yeah. Akusinto ukuthi mhlambe Uyicale so after matric. Oh. Mina ngifuna ukukhuluma ngale first scene ukuthi like phela ngani lapho phela kufuna nelivalo whatsoever and stuff. Yini lekukwenda ukuthi kungabi nelivalo, yini lokwenda ukuthi uyende lento leyana. I know it's money and stuff. So yini like mina ngifuna like the first day kusinakunyalo phela bathi kufuneka i-Volkswagen whatsoever and ifuna Mr. Banbano unema-takes and stuff. Kufuneka le engineer bekise nje something like that. yeah. No, ngeke ngize ngitshele manga. Yeah. I-crime akusindo lelula. Yeah. Ukuthi mhlambe uyabona angeke ukuthi first jola yeah kusho ukuthi ningahlala phansi nimajida futhi nje masikhuluma ngayo first day yetho akusindo lelula akusindo lelula no ngoba akusilento leni yofike niyithole lapha the way yabona yeah akusi the way niyofika nithole kungakhona ngoba angeke nithole ba konke banibekele yabona lo so uma wathi usendleki kunemaphoyisa kunemnikado walendo le wena lo yakubona lo kunemphakathi futhi uyakubona yeah ene fana into esho ukuthi konke lokho uyathola yeah ene abaniboni uyathola so akusindo lelula akusindo lelula akusindo lelula so kodwa ngokuthi mhlambe into uyayenda kokucala kube nalento uyabona ingabi the way yabona nibiyele futhi ingabi the way futhi uyabona man solo niya ngokuya yabona yeah iba njalo so but the first time ngicala ukuthi ngiplanele lento leyo yaba successful no ayizange successful azange banibone ukuthi babone ukuthi hayi bengibosibani ngathi no bekuyinto yasedrobheni bekuyinto yasedrobheni okay seniyahamba niyibamba so the first time the second time senicala kuyibamba like angani phela manje ithatha angeni niyoyikhipha niyazi ukuthi kuna niyoyiniketa sibani no already yabona ngathini siphila elokishini siyathi ukuthi kwenzakalani ethola ukuthi uma kungukuthi unendo leso uthi uyakubana uyabona umuntu lo ofika yithatha uyabona lo ngilo uyabona yeah but ke bathi makari adlabanayo le mali ngaleyo ndlela even namanje bazuma bayithethe ikari mawayithethe mhlawumbe ayibe more than 20,000 10,000 kuyahluka ukuthi imoto enjani yeah kuyahluka kudzala imoto vele bengabhadali yabona kodwa nyalo uyabhadala yeah okay ngoba nyalo uyayithola imoto lesitoleni nga60 sekudependa ukuthi inhlobo nemoto yeah so after phela ngani le crime ngathi yakhuphuka after njonja timoto nanikhuphuka I'm sure yakhuphuka house robbery ngathi ngathi kunemlungu ukuthi nema-jewelry and stuff angakwenzi kumbe sekune moto kuthathwa i-SBV imoto yemali and stuff azakufike lapho angakwenzi lokho lo angakwenzi into le ngathi mhlambe yeah am robbery yaba ngoba ngiyoliyagcina ngenda ukuthi ngigcine ngitholakala ngiboshwe ethola kodwa bekungasi i-house robbery or ngizabade ukuthi mhlambe banjwa imova yemali sophepha uboshwe i-armed robbery ucela kungena kwakhe nje yeah yagweba yangigweba like how many years 9 years first time ucala kungena azange uzungena even kuma-holding cells like before the armed robbery no ejela ngithi uma uboshwa vele uya kuma-holding cells ngisho ukuthi ngikhulumela ukuthi mhlambe before ukuthi mhlambe bakile bakubopha ukuthi bakuthola kunesibhamu kumbe njani before the armed robbery uyogwetshwa khona ukuthi kude lelinye icala lelikile ukuthi like mhlambe bakuthola udzakiwe bakubopha and stuff nje wena wavele wangena wagcina ugwetshwa vele sometime first time ucala kungena ejele yeah ungakhona nje mhlambe nethi usihighlightele kancane like the ndzaba yayo le armed robbery kancane kwaba nje ngathi nje kwaba yithip uyabona ukuthi enhleki eshop leso uyabona
kunemali ngelanga leliso uyakubona lokho uyabona kwaba ngiloko ukuthi siyaya lapho-ke ethola okay sayithola imali ethola sabuya inkinga angathi uthi yavela kuphi ngoba sagcina siboshwe ukuthi siboshwe njani angathi nami mara azangibani bophe lapha kulesini usenipokotela emakhaya imali seyidliwe wesiphatha and uyabona ngeke ngikutshela ukuthi kwende kanjani ngoba till today awathi ne so nabo bafika bakokota edladleni uhlala labantu ulethu msowuphumile no-ke ngingasahlala ekhaya endlini bengihlala endlini kimi khona marejosi ngala bakuthola ngala mara le nto nayende yakhona le eJoburg khona ngala ngala bese ngisukile eJohannesburg bese ngala bafike bakukokotela baze babe stiktuklans like now uyathi ukuthi njani ngoba le nto it was a clean job so mabakuthatha labanye lebo nabo bakuseba lapha emotweni nabo bese kukhomba ukuthi bathi kutola nzawona kokuqala take us back like lapho le sebakulanzile ungena phakathi nje because bana abaningi like lena kakhulu ukuthi siyayipromote for youth kakhulu bakhuluma lula ukushaya mina ngobhantitela yabo those language because impilo yasejele abayadi so sikhuluma noRhulumani kile yahlala 9 years ejele and impilo yasejele ibonile yabo I don't think singahle ngaphinze funa yende into lingaphinze imise ejele take us back loRhulumani bakuthatha bakumixe ejele no ngoba iprocedure yokuboshwa iyinye uyabona uyaboshwa uya-attenda uyakubona lo thola lawo ma-remind until kuze kufike leyo date bakufind guilty bakusentence uyakubona lo uhambe-ke uye khona lapha ucala ukuseva isentence yakho uyakubona lo ungathini akusilula vele njengoba usho ukuthi labanye bakhuluma kalula nje athi umuntu hhayi into yokushaya ukubhantitela yabona akusilula and futhi akusinzima ungena ejele no sengisho ukuthi khona akusilula akusinzima kudependa tukwemuntu uyabona lokho uyabona kunzima emntwini lo ongafuni ukuhlala khona kahle kahle yabona kulule ebantwini laba sebajwayele ukuhlala khona no labatshela ukuthi indzawo yokuhlala yabona ngoba khona abantu ukuthi ajetse ejele bese kusekhaya ethola ngoba afune kwathi yonke impilo yasejele azajoyine nemagenge ilanguage yakhona yakubona lokho afuna ukuphila nje impilo yakhona lapho yabona so vele semuntu walapha uyabona uzubhaliwe netituka ukuthi vele ubelonga yabona so ubuningi impilo ngaphandle kwaleya so emntwini lo njalo kulula kodwa emntwini lo tshetseni leki angibelong la kunzima so wena uyangena bakubopha bakusentence wayakula Nelspruit Nelspruit ngithi mangisuka khona ngayibhabathona oresikhathi holding phase uku-attenda nanambula Nelspruit so kathi bagcwele bakumixa ibhabathona engiyazi bayathi ibhabathona ukuthi hayi lelinye lelijele nje nalo linemahlangadlebe something like that njengoba ngisho ukuthi dependa tukwemuntu ukuthi yena ufunani ethiwa uma kungukuthi vele uyabona ufuna peace of mind what was then loyitele lapha uyayiseva yacetha ungaze ujoyine lokunye kwalapha ejele uyatikhethela sinithi ngoba mhlawumbe abantu abaningi abathi uyabona lokho uyatikhethela uma ngabe ufuna kuphila impilo yakho njengoba ngisho uyayiphila uma ngabe ufuna kuphila impilo yakho uyakuphilela futhi akude umuntu okufostela yabona so umuntu ngokuthi mhlambe angathembi afuna ukuthi makafika khona ejele kube khona abantu labatommela uyabona ukuthi yena ayedwa nje angeke yabona manje kube khona abantu labatommela yabona inkinga iba lapho so wena lapha nokukhetha ini lapha because bathi kunema calls and stuff uma ufuna nje kuba distracted about le nto demagang nabo konke namna bengithuma buthuma
ukuthunga ngathini akusinto mhlambe lengafike ngayifundza khona ejele ukuthunga vele ngiboshwa ngiyakwati ukuthunga Hawu. yeah ngiyakwati ukuthunga yeah so ngithe mangifika khona kwaba lula ngoba ilona i-dressmaking ngilenye ama-course bewakhona lapho yabona yeah ngagcila kuyo yabona nje kuthunga nje yalo ungasithungela ijezi ube njani kuthunga ngiyakhona kuthunga yonke into ne ngigcine sengifundisa labanye ukuthunga ne leso sikhathi leso be-certificate besisakhona yeah ukuthi after ilona nge-certificate yeah nginaso vele ngasithunga se-dressmaking yeah okay so waseva lo 9 years loyo no eloneni ngihleli 7 years ePapatjani 2 months ePapatjani yeah ngesikhathi apartheid leso sikhathi leso bekusengene ANC yeah okay so bakuletha ngala net plate after 7 years yeah angithi masekusonzele isikhathi ukuthi sowudophuma sekufanele usonzele ngasekhaya yabona kuleyo address leyo ubanete yona yabona so lesinye isikhathi bathi masathi usingathi sodophuma labo abanye leniboshuka nabo lapha uthi lapha ngathi bafuna ukwendisa licalanyana ukuthi bathi lo muntu sodophuma lona and phela thina labanye thina shy life la ma-movie lawo ma-movie sema-movie lapho ayindeke ku-real life ne yeah sema-movie lapho ku-real life so bantu i-youth eningi longayicolisa ngesejele ukuthi bangafisi ukuya kuyo yini luhlangane nako mbona ukuthi yes silana hayi ziyabuya no into lebalulekile emntwini freedom yabona kuba free yabona so ejele ona freedom ngithola konke uyatshelwa yabona so mangabe ufuna kuphila impilo free yabona ungacabanga ukuthi kufanele wenze crime yeah unless mhlawumbe ufuna kuphila under umuntu akutshele ukuthi nyalo hamba ulala nyalo hamba odla nyalo hamba ukugeza yabona lo yeah ngiloko kodwa sibanda sifana khona mhlawumbe umuntu mhlawumbe lo uyifisako leyo mpilo yabona bakhona yeah ukuthi ufuna kuphila ngokutshelwa yeah so uyaseva uyabuya nakusovuyile isikhathi sambili niyaniyezwa wonke uhambile so mawuhlile phakathi fanele uyatibudusikani what went wrong banithatha nonke nalabonabo yeah babathola nabo naphuma nabo 9 years nonke yeah but solo niyatibudusikani kwendeka leni sola zake nithole answer letinye tinto uyabona into utiniyata isikhathi kulesinye isikhathi uyabona ukuthi into ngesikhathi leso kufanele sengitholile ukuthi kwenzakalani kodwa uma kufika leso sikhathi kungatholakali uyayidlulisa yeah ngoba into yokuchithela isikhathi yeah ugcine ufuna i-solution uyabona ungeke uzuyithola yeah so uyabuya and then yalo sofuna ukucala phasi again ukuthi isiwera ngichubeka ngalento lena kumbe sifuna ngitshintshe lihlelo nami like what was your first plan masophuma ukuthi nyalo sengasonzela phela maybe next week ngiyaphuma kumbe uplane maybe 2 years before phela sekufuna ngiphume ngibe umuntu ontshintshile mina ngathini nyona ukuplana akusi into lengithanda yeah ngoba i-life le yabona i-life iyatendela impilo uyabona yeah thina singaba nema-plans just nje for uku-exercise mhlambe ingqondo uyabona kodwa truly speaking ukuplana nje aku-useless yayithola so ukuphuma kwami angizange aba ne-plan ngajethi ngidophile yayithola ngidobona khona ukuthi kwenzakalani yayithola because ku-useless ukuplanela into longayazi lapho lokhona khona uvalelekile wena ufuna kuplanela and awazi ukuthi kwenzakalani uyabona nje ukuthi utibuyisele emuva nje ngengqondo yeah so uphumile
wathi lana ngisabuyeni la kule nto le sengijintshile sengiphumile nyazo sekufuna ngibukele impilo because naku sengibuyene esitifiketi wesiphathi hayi akuzange kwaba njalo kini akuzange kwaba njalo ungathini mina Nyoni kunjinja mani kusilula akusinto lesengcondweni yami kimi nje kukhula uyabona lo ya kunjinja nje ukuthi manje ngathi nginjinja impilo impilo angeke ngizuyinjinje angeke ngikhona ukuyinjinja itimele wena impilo njengoba isona so I just started futhi manje impilo ukuthi mina ngikukhumbula I don't know ngo-2000 bani umlungisi ayakufewela ubuya umniketa i-BM nginama-330 ngaleso sikhathi leso ngathi beyintshintsha amakhaya so if I'm not mistaken ngikhumbula so like phela that time I think vele bophila lenye impilo lenye nawe le can't touch can't tholakala so u-adjuste njani ukuthi from la to la sengibuya phansi angisanamoto angisanalutho I need to start afresh and stuff because labanye baningi bese ngilaba yena khona ama-mistake ukuthi mina phela bengibanibani bengikhona kwenda lokhu ngivula bangene njani mhlawumbe nasegaming bakubhide labanye uthi hayi guys eyimanini kancane u-adjusta njani impilo leyo because abaningi uyambona ukuthi asaceda buya angapheli even 2 weeks 3 weeks but ubuyelile futhi wenkinga isekutheni uma ngabe uphilela ku-impress abantu nethola and ungabahloniphi nebantu futhi uyabona ngoba kunalento le empilweni ukuthi uma ukhuphuka nethola kufanele wathi ukuthi kunebantu la empilweni ubahloniphi uyabona ngoba noma wehla ngisho ufika ubathole uyabona ufika ubathole so umuntu uthi mhlambe ngaba naleyo success bese atshele ukuthi mhlambe bantu ngeke baze bamtshele uyabona so uthelela abantu whatsoever uyabona bese kuba ngiloko ukuthi ngileke makufika isikhathi ukuthi mhlambe lokubonako akusekho uyabona sekuba nzima ukuthi uface labantu ngoba bobatselela uyathola kanti mangabe mhlambe lolonako bokushare nabo labantu uyabona akubi difficult uyabona and if to accept ukuthi nyalo isikhathi sokuthi ukuthi ngiphile lempilo le uyabona lo ngoba stendile astendile that's why ngithi ungaplana wende konke uyabona kodwa kuningi ngathini uNkulunkulu nemadlozi ethu uyabona ngibo labalawula impilo yethu uyabona so wena ungaplana uthi njani uyabona that's why uthothi umuntu bathi bekayimillionaire multi uthothi akasana nesent lo mnye ugcina kubulala uyabona ngani ngothi uhlulekile kuphila nebantu uhlulekile accept ngani nje accept akusilula no ucala ukuphile nebantu ubadi ba once waphila nebantu utokhona kuba face noma ungenalutho utokhona kuba face noma una something so did you ever get to in any substance maybe when ukuthi wende lona le angazi uba angazi ngabhema insangu angazi ngabhema ama-drugs alcohol but netshwala ngacala late in my life bengasinto yami because mina nami ngimile etshwaleni ngikubuka izinto letiluzile kakhulu ngenxa yetshwala ngitshwala ngathi ngalinye nje sengimagine lababhema ama-drugs ukuthi kuba yini kubo etshwala angibusoli mina right okay sonke sinema-reason ethu uma sithi mhlambe siyabiyekela yabona mina etshwala akusinto lengathi ngibiyekela ngani ngenxa yemali ukuthi mhlambe bongoyistela imali or so ever yabona yonke into la emhlabeni siyayibhadalela ngoba makunjalo kufanele sigcine sibekele nekudla yabona ngoba nekudla kuyadura yabona kuyafana yabona mina angikhaleli lokudura ngikhalela lama-flop yabathi ukuthi masewunathile ungasakhona ukutilawula so ukhuluma sinyoma njani kusebese kusazozibothi hayiwe kanti othi
Benginto bofuna kuyikhuluma ngilo ngifuna kusho yabona hayi ngemali money comes and goes vele lokho kwala emhlabeni angeke sikubalekele yeah ngokubala ama-belief elehlukane ngibala amadloti ngibala mdali kuyithulo ngikhuluma ngayo yeah kholelwa kuwo or you grow up in a family you believe that into lefana nalento usonda phahla futhi at the same time lesilimatayo nyalo I think ngilenkolo lesidivayidile sinesibanda mina ngikwende konke ngisondile kodwa ngisasondi nyalo yeah oh bosondiswa kucala kubosonda wena because khona lesinye isikhathi uphila under i-roof yemuntu omdzala so vele you need ukuthi uhambe esondweni yeah injalo kanti futhi ngathini ilona yami i-belief yami ngisekutheni uyabona njengekusonda so ukusonda usonde kufika isikhathi ukuthi soyayekela yabona ngoba into lebalulekile tekusonda ukuthi wathi ukuthi uNkulunkulu ukhona yabo mina mangicala isikole ngacala ngenda sifunza i-religious esikoleni yabo ngifika ka standard 10 ngenda yona i-religious until manje sengibuka ukuthi kule age lesengikuyo solo ngihluleka understand ukuthi uNkulunkulu ukhona so nga-understand akudzala mina ukuthi uNkulunkulu ukhona so sidingo sokuthi ngisondweni angisiboni so I think lesinye isikhathi awucabanga ukuthi nalesi religion zasesikolweni iyo bese i-affect cause isikhathi esiningi uba 100% uba nesikhathi lesi 99% isikhathi sakho sichitha esikoleni yani ekhaya sele yasekhaya lesinye isikhathi ugcina ungasayi-exercise kakhulu ugcina exercise lesesikoleni kakhulu kudlula lesekhaya kuya ngawe wena la ukhulile khona kahle ukhulile khona beside lokho yabo uma ukhula ungumuntu ngayithola impilo ngiyo lekudirector ukuthi kufanele uye kuphi uyabona bese kuba nguwe lo ignore ama-signs ukuthi ikahle kahle ngishayinela la uyakubona la ngoba kude lo ngathi ngemadloti ezinethi ngoba khona umuntu otshetseni legama mina nginanzaba uyabona kude umuntu lo ngathi ngaNkulunkulu kodwa kube khona ukuthi mina anginanzaba uyabona ngilo so currently Grootman inyalo ubhizinani like in life there's a business to push so how do you earn a living like survive njani hey yabo yini oh it's secret ngathi kuhlanganisa yabona kodwa ngathi nakusasi crime yabona ngoba truly speaking ayisekho crime ayisekho manje force ama-meters akusebenzi into mayingasekho suka kuyo yabona one thing I think unabo bantwana mina ngathi umntwana khulu one lokhulile na 5 bonke bala Mpumalanga different mothers different mothers 3 banaboma wabo 2 banamanye also partner unayo mfati uhlala naye I know finance so uyisurvive njani sengiyabhekisa mhlambe mfati uyosebenzako wena ama-means esikhathini esiningi yabo and ama-means akusengila ukuthi every time uhlale endele uyathi ukuthi uyenda lesinye isikhathi bhampe 2 months wonke solo kuyabhampa yabo and mfati lesinye isikhathi lo-provide something la endlini akukhozi ilo friction nje la endlini ukuthi yathi kunjani njengoba ngishilo before umsebenzi ngiyawuzonda yabona that's why nesikole ngasiyekela so nasendlini engihlala khona kude lo sebenzayo ngufuni vele awufuni hayi ngiyawunyanya kusho ukuthi noma ngiphupha ngilele ebusuku ngaphupha ngisebenza kimi kufanele ukuthi i-nightmare ngiphupha eliphupho lelibi yabona ngiyawunyanya ngiyawuzonda yabona umsebenzi kimi urepresenta bucila bucila manje angifuni ukuba sicila so nalo lengihlala naye ngifisa ukuthi ayosebenza yabona ngamane mhlawumbe into ngalenye yabona hayi kusebenza
ya ngoba angithandi kulawula Eish, yeah, angifuni yeah, yeah. Nakubona kubi mnanzi. ya Yeah, akubi mnanzi. so angeke ngithi ngingakuthandi mina yabona Yeah. bese ngithi lo muntu lengiphila naye ngithi yena makakwenze yabona Yeah, I understand. ya kusho ukuthi angikhofele Yeah. Yeah, the Rothman yangitshela Ken Mr. Ken Dube. ya Yeah, Ken yathi eish ngiba buhlungu ngemshana uhlala nemshana wakhe mntwana Ken. Hlala ngimtshela every day uthi emshana. So manje uyaya esikoleni kahle noma ngeke ngikutshela ukuthi ungaya esikoleni yabo. But truly speaking umuntu obuye ohlala njengani. Yabo because ayikho lento leni esikoleni. Truly speaking. noma ngabe Yeah. beyikhona Yeah. noma But ngabe ukhuluma West part ukhuluma ngesikhathi sanyalo ngesikhathi West ukuthi after education is nothing isikhathi. Just imagine ukuthi you spend more than 25 years usesikoleni uyena ema-university mawuceda soyabuya uyahlala bacashe Shoprite usebenza khona. ya lokho kwenziwe igovernment Ngisho kona ya ukhala ngaloko naye ukuthi i-government yethu islimatile seyaslimati yaphambili. ya angithi kungithi sibantu yabona Yeah. not ngoba vele nami angikho kupolitiki Yeah. yabona kodwa according to my side Yeah. asina government Kahle kahle. So wena ngani u-experience kancane lethi kancane of apartheid. Last time kaze ukhuluma nomuntu omdala baba wakho athi yathi yenyoni bungahlali elokishini ugade indlu ongayakhi ngisini. Ngoba bebofika lamabhuni khala sicwanga nani funa bofaka emsebenzini ngokwesikole. injalo vele Yeah. Uthi boss uyeka umsebenzi namuhla sazi ubucashwe kulo muntu. You experience something like that wena ngesikhathi sini mhlambe nale education yini ngalesikhathi sini nanyalo like lento leyo. uyathi ngathini ngoba le yanyala ngiya Oh yeah. yabona education yanyala ngiya Engabe uzone ucomplete lesi sikhathi before na it's ilona ANC take over. ya yabona angiyathi education yanyala yabona kodwa truly speaking ngaleso sikhathi leso yabona bengenamuntu ongasebenzi Kahle kahle. yabo ubhaqa uma ungasebenzi uyabona inyalo angathi kwenzakalani ya Nyalo ku standard ngasebenzi. Ngathi style kumbe kuyini angikoni understand. Kumbe ku style kumbe kuyihlamba munini. Ngoba kutsala bakutshela ukuthi bekuningi ama-factory hlale kusetshenzwe. no uyathi nyoni uyabona abantu obuswa i-gangster Yeah, kuba so kahle kahle. ya ubuswa i-gangster labantu laba good experience labanayo i-experience labanayo nje ukudla imali kuphela uyabona Yeah, so ukuthi lo mnye umuntu uphila njani abanenzaba uyabona ya abanenzaba No, ngiyanisela. So nyalo kahle kahle ngimava kula mapishana ukuthi umuntu kahle kahle azame create something ukuthi imsebenzele than ukuthi ayovuka ekuseni ayosebenzela umuntu ngalama emagama. nyoni kude umuntu lo successful la empilweni lo ngena business yeah wonke umuntu lo successful une business yethola noma bangathi yani yethola uthengisa ama chips wendani yabona as long ne business kude lengimathiko bathi uyi-multi-millionaire ngokuthi uyasebenza kude ngiko nje ukuthi ube ne-business yakho uyabona ngilokho. So sivala ways you can say to umuntu loqaba ngecrime ahlila khona khona nyala athi kahle yabona ngayo ushaya imoto imali manje ngibambe imali emalini. Kusho ukuthi ngathi nasicabanga ngokufana sibantu yabona yeah that's why there's a saying in English a fool is someone who can rush where the angel fears to tread. Uyabona lokho uyabona nomuntu uthi ingelozi iyasaba kuyonyathela lapho uyabona yena ufuna kuyayonyathela ngebulima yabona umuntu lonjani ngimthatha njengesilimo uyabona lo ngoba this nowadays angeke uthi ucabange lokho uma uhlaniphile because akusela yabona ngesibhamu yaphutshulwa ozanyalo abasafuna ukunikhipha lapha emajele kakhulu ngcono musi labantu babulale once singazi isibhizi kudla kwayo le-government ayisekho lento nyoni
imajida yeah masale a-accept yeah ukuthi ayisekho abukele i-way forward yabona yeah ya ngoba kugcila entweni lengayenzako yeah it's something else I know Rotman mina ngibuke kakhulu isikhathi sakho it means a lot kimi nawe like I wish nami le episode ifike kubo wonke umuntu lohlala negative about life ahlala kucabanga yona leyo crime leyo angayati indzaba yejele angayati ukuthi accept because we talk about ukuthi you can be a millionaire today and you don't know people and you fell off and uhluleke accept le nto leyo yabo so I think ifise ifike kubo bonke labo bayilalele nabo labanye labafisile ukushare la asikhulume podcast welcome more than welcome singabuye siphushane if you have a business come let's push your business free of charge yabonga Rotman asibonge nyo chap chap asibonge mfowethu